Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ramdan S Official. Sekarang di hari Sabtu di bulan September tanggal 28. Sekarang mau menghadiri acara pengajian di Masjid Al Jabar Bandung, Jawa Barat. Banyak jemaah yang berdatangan tuh. Sekarang mau dimulai jam 8:30. وَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا نَصْرَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. Cukup besar nih masjidnya ya, menampung bisa berapa puluhan ribu orang nih. Semoga menjadi amal dan kebaikan ya guys. Kamu siapan masuk ikuti kajian Ustaz. قال الذين كفروا للذين آمنوا ما يشاء الله أتأمى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون ماذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.